Үтө күнен күнді көрәтшілер, беребетін сағалыбыт. Бұ минатты бар крехілі тұрар, кені таңғынан бүріллән саңа тыннанары кетеген тұрар. Отыманы күдік интерегіне өңінен бүйіңі берем жаруя Ефросиния Трофимова жарықтанар. Ефросиния үтө күнінен? Здравствуйте. Бұ бүгін бігі Ефросиния ателиетігар кәлін ұлжытты тұрабыт. Жамандық нахан трехіне өңіліға біккен, оны сұя байычы батық кәпсеті яқпет. Ондан жабастатан тұран бұ үлағартын керемет бұ крехілі туғынан кіратық кәпсек қыра. Бу булана дәңгедә эко-кожа те, эрке. Но булана бу велюр дигән материал талбыттыра. Хәп җаннар бит. Аны холбары бу кресло норым тахпына мен норык тахпын кине мен күрдек эргәдә. Бу менник. Сеп аны материалын холбары бу мен танылалар. Бу холбар террас эко-кожа. Хәп менә җүһеннәре раханай бар. Материаллары була мен партнердар биттен алабын. Var hasa bitti oğlum. Var примерно ағас еген мәһә құрдық болар. Хетте мәһә ағас мәһә қайын құрдық. Нөмі білген сәнтеген ғырата. Вот, антон бұланы бари қалың хоғыс болар. Олары кушеткаларға, әбетер офисный креслоларға мәнні құрдық. Улхан хоғыстарға заказ тачылар бұл примерно сәнті 2 тегенче құрдық. 2 аңар үсеген құрдық болар. Лаппатын туға бітсе? Бұл плотнадың арақсыр. Оны да бөғөтінен, қачысуытынан енің бір құратылағы болу де? Құратылағы. Бұл бұланы примерно, бұл террас болан 4-5 сыл примерно служигінен хөп. Онтон уже мәнік қақтанан барар. Сәп также бұланы бұл велюрға мәнік материаллар балар. Бұл бұланы құлбыра рухидардан арақсыр. Более гладкай, бу була хадар рыхлайдыңы ди. Ал тугалог атында ха. Бу будан кыжыгалог. Тухпай будан хымнага сейин курдук. Бу более плотный. Диванга ямбасара болду да. Также мен кухонныйдарга ме бу манныгына неген отурачылар. Кухонный тухка? Кухонный гарын бире тухат. Ола пасторгар да. Оны бән ола бәкке билер булдан ди. Ханнык тухка ханнык материал бассарын, хөбәлән амалан беранда. Клиент хайдак барарынан. Просто мен бире по стоимости ген көрәчләр. Аны меха буллана плотный эме бар, тонкий эме, средний эме бар, олehen бәм көрәм хаячы. Отоманнык эгелге материалы хакастыр булан ди. Оны бу барата яха билген наличие баллар батчалбак материалда. Мен бәм далыкпын хәп либо бәйләр магазиндан не барыктарын хәп холбара бу кожзам дигән магазин бар, онна саха притяжка дигән силуэтка ме бар. Оллыртын эме холбар хаячы. Аннык мантан бәгат хай үлеләр бәйләр алалар дисеп. Жөнүн талалар, онтон подборду бут. Либо бәйләр баранлар, желание клиента. Онтон тулуктак дип кут. Жаттауына бұл нахан трехіне өңі дейбітті. Бұл өңі опсайынан мен отын бастықыбын қаддарымынны қайыбын дейққа. Тұспа манны қолу қатылияны. Оны жа бұл кірдік өтін қайыр күрдікте, бұл түхі манны қақыбыт сергер манны опсайынан бары бейді. Сақа әрігерде. Мен қораққаттында дейққа. Әрде болағына әме бір притяжқаларға әжібінен лейх жауып бұд. Бәйім болағына білі нар бір жүркілі әбді. Онна бу жартамдым где-то полтора курдук болла. Вот. Оны так сос контрактлар бар була, сонной те бизнес планын бәм хүрүбүдүм. Онна холбара бу мен основнойым бу притяжка мягкой мебели и боллагана сакыл таңстар деген тегебин. На заказ ол уже чисто мен основной заказ аятагана холбаронду кыначыбын. Ол селинен эме оңоробун, сел оңоктарынан эме деп. Оннук. Onun gıcık atölye bitbıttalı ben toğun қайыр. Арас тоғынан жарықтан әрәбеккен алады бұл atölye ғар. Основной именно мебель. А так ремонт, біремелек болақ бұнаннық. Отчығына мұнық өңі опсынан бар әті бейеға? Сақаригер бар? Балар. Мен күрдік жартындар жанрды ақпын. Коракка. Коракка. Также была притяжка, были автомобильных кресел и номерлар деген. Аны механу заказ кәләкінлерге беребін, әрі қолбір закағым аяқ болды, аны бәйме мен орықпын сөп. Қолбір бұл офисный кресло, диван деген номерларын хәп. Дивандар мейін балар. Оны сразу, примерно икіндел күрдігінің номерым түребін. Bir диваны, улхан диваны. Улхан диваны, угловойдар деген. Обычные книжкалары где-то 1,5 недели неген. Оттон холбара бұл хакағын? Бұл закағын примерно үстет қонық. Үстет қонық болар де. Бұл бері олып бұқыду? Барда полностью мәнік тәхмін алып. 2 лоппас кәлі? 2 лоппас кәлі, бұл білген бұны примерно мен үсейін күндем түребім. Бұл бұлан уже саңадылдан әме бұл насу материне клиенті деп күттік.
Çoğunattan idağır kırdık, kirer kurdukçi bilsihen hekka. Ja haddaq tühümektar bağları, bu bir ede tuhunan hağılığın bağıraq jonnart qavraja tuğu bilekterin nadattıktan hağılan dekkada. Так, маннык образестер надалар бастыкынан дуран. Образестер надалар, онда бу материалы ылын эре кылыбыра бу көтүраган, эрке материал онда лекалы курдук устам. Тахын бартын көтөрен ихинере болынып кудуп болар дия. Бартын көтөрөбүн онда кылыбыра бу абрактан эм берекпин хеп поролоннар ген эркер бит, майбыт алжамы дийм боллактарына ген. Кылыбыра онда также маннык тонка поролоннар ген алжамы болор олар бу эм бартын. Ne bu parolonlar bu da mi ras bollar evet. Degap siyaqra. Так, кылыбыра буллана бу маннык поролон ташынатыттан сеп, егер кылыбыра 1 см дах бар болон сеп, либо. Сипсинес. Ага, 0,5 кылыбыра сантиметр аңара. Бу маннык асыны туттар бу поролондар мына бу бир уаннагым бар, уаннаг агыстагы инде. Плотная бит тела. Плотная, на булана обычно были салонларга, эти развлекательныйдерге, детскайдерге ген заказ таптыра, диваннары ген. Онно кылыбыр бу мандыгынан тахан били велюрнан чыгылган оңоттарын балыр. Ага, ну также ми 2 неделя курдугунан оңорам тербит. Дия. Отон бу поролонтан тутулуктах булага дибитта. Оны мен ана менен туха болгом тагуруханадан. Онно булана бу вонна курдук. Потому что кини били олорга алар диспати. Ага, оли вонна курдук форматын тутар. Онтон бу креслоларга бехет маны тутуханада, потому что били юхез гиптахтар, ол из гиптерга деген маны плавно распределенерга. Үрдүнөн да. Инен били. Инен без складки ген аккуратно аларга надо бу. Лавра, кожзамга велюрга инде кут. Очо кени мен аккуратный болар. Отторовна бетин кен саңардан беребит бетин кени мен эрке болот. Дия. Ага, жа чогона бу колобра келле, баратын аханын баратын бу көрдүн, жа колобра кенетин баратын көрдүн ди. Ондан ном тох болар да. Холбра клиенты катара тохтургарын бу талаһын болар буллагы. Бир холбра хакаһы бир балтырана зире болду ди. Онан параллельно оронду бетер бир хакас болду. Ага. Унда келнерге метебин. Холбра билгинзе кастахпын, маннык хена холбра балтыран деле, хена кин деле деметебин. Сеп кастаны үлене таныл баккан. Кастылене лабын просто били баһаран дебин. По очереди холбра бастан бу, онтон бу ди. Билген буллагана ол забитай график. Билген тон тох ике примерно 3-4 заказ оңоробун. Onun таханан теңенен бу ремонттар келелер, эти украшиваниялар, инде кут кара заказдар, холбра. Также ол эти кылынан эме оңорор ол хәләпләр беремен заказдар келелер. Либо бәмеме атыга оларнын постоянно оңоролор. Жаунаттан бу тә сыралак үлени, бу кераңар холбара бу шубадык Зарыктанын хөп төбетер каддары күйхү эрейер ду. Күйхү де. Физической маннык тугу. Онтон Төхө сылалаабы. Сылата хох диякпин багаравын, потому что буллагана били. Бәйм постоянно били оңорор боламын, примерно хайда хулербин билебин деп куттук. Ага. Олин мехачугай, как раз таки ровно. По графику мне ровно. Холовр кастан каскалы. Онтон били по времени успевай да марган нахпана капстемин ке хакой калалорукпун хеп. Срок битерек куттукана. Ишуга яха. А так бэм идем атын разрядтахпын, манна иске опсинен бэм. Ага, на солаңар курдук ол атын хемкемелели хечибутум. Опсе балтарахыл курдук, ага, оптах. Ну, будет примерно, анду куд 2 жыл курдук даже болу. А так по профессии бэм экономист-бухгалтер. Логатын. Ол даганы эле хираттаган делата. Ага. Бетче халлатым. Ди. Андан жабу манан жартамытын манна бән бу жалаганар ибутын тәвеллай. Так, Султан Орта. Примерно Султан Орта, вот апрель горовна. Бирсылым болбута. Бу мастерское я. Бу мастерское. Ателье. Ательевна. Ательевна ребята маннук болла. Сос контракт алдым. 5 сүйе оннан истер масларым бардын алам спокойно тонну гүләливин. Меха манны гүләлир шугай удобный. Ото бу ателье тухунан кафсир булаха хобра кас квадратный метрени. Бу була 16 квадратный метрлах. Ага, 1 квадраты биде тегенче. Ага, арендага турар, антковны мен сос контракт келер битем. На 2 месяца онна атын бертин бәм төлөбүн. 2 янук отчеттабытым.
Вот сеп. Кызын хажыдык көмөбитти бутта. Олата соц контрактка төһө хума хаябыкны. Менин максимальный это 500 тысяч. Жонол 500 тыгынчагар бу ательен тоон качайдан ди. Бу холобра көрөбүт курдук, арас масынкалар баалар. Кепсехара каратык, масыналар тоонан. Миха буллагына бу скорняжный бар. Скорняжная машина, инне булланы мен холобуктаны хогустары тигехпин хөп. Иннен бирге тигек кахып, шуба тигек кахып, түйлага тигек кахып, дербесиген тигек кахып. Ол тоха барды көрөбүк ди. Ондугу тигекпин хөп, бебекелен көрбүтүм. Бартын установкалан бебекелен турар дейп кут. Насынно тигер бирдяшка мягкими бели. Бу булланы оверлочный, манна буллай мен чисто бели таңастары средний, онна тонкай таңастары манна туттабын. Чөйбайы, эме бу булланы тонкай, онна средний дем болар таңаска туттабын, онна неме били чарас кожаларга еген манан тигебин. Также били сахалы таңастар тигер бәреме бу манан тигебин. Сеп, Антон ол булланы уже тяжелый, онна средний ден. Холбара бу тяжелый, средний меха булла тох. Бу маннык халыңа тигер. Кени кожаны да тигер, велюры да тигер, онна бу игер холбара мебель. Маннык хаста-хостох болар. Холбара бу. Маннык чарас бу аккуратно хатарагар. Бу бардайын материалында. Бу барта булланы бу бәйтин ихнега материал били көтөрөн барамын туттабын. Бу булла мантыката материалы Хаңаттан баратын. Онергер бик булла хаңардан беребин. Бу ихнега холбара мебель. Бу бәйтин кенете. Бу мебель бәйтин кене ихнега. Онны күнө хатыгында. Хеп бу буллагына туга болар. Эми ихнега мебеле. Мебель ихнега таңаха. Исбеде хәдим болар. Вот также була манны гәргит таққа, хлобыр. Кене маннык ургыдан таққар. Хлобыр ол онна мен маннык кресло бар тутабын, тутан барамын бу манан тардан бердәк менә бил игер кирен берер куратна. Ода бастан маннык лекалатын оңорор булдан дип атта. Лекала ха. Лекалатын бәтин эргем били материал тарихын нада буллага ди. Ди. Ода тә устугуй хлобыр бу барстой таңастан маннык мебель кенен оңорор. Мебель кен отон средне. Нормально. Бу манна холбара направлениетин көрөбүнмүн. Направлениетин көрөкханада холбара бу материал бәте. Шөбайы велюр, хорохтор булланы били направлениетин араксаллар манны бихаллара төрөгөн дип курдук. Оны бихаттан алара төр болохтак, иначе холбар сыга холба таккана кене жөнө жатын буландык. Онтукат нем батын кетен көрөкханада. Та материалга басыр булакка чугай. Онто мебелин судургу хогус тохтак болду да били. Бетер химбир мана туграми биле ханада до. Направление биле. Охамадия. Направление биле ханада онна. Юра хатта химин нада, исюра нада. Исюра нада. Исюра нада либо практика нада. Мин буллана үйрөмдүм. Разрядтахпын. Ана менен мебель тигерге үйрөтөлөр да. Мебель тигерге үйрөпеттер. Мени булланы основном бил таңас тигәһнәтә легкая ткань кене. Оны баһалабыт кие, мәгәме баһалдан һәп. Баглах кие баһалыра ха. Хлобра дип курдук. Мен на практике хлобр мебелге 6 ай үлеләм барамын, ондан бәм арибитим. Олихин ми хачып чыкты. Вот. Метак бәмер тигер бодакпын. Хлобра җаным метигер булганнар бәмеме мен кыстагаспын. Балтым истенер режим истенер дип курдук. Олихин мама мими тигер, эбелерим тигерлери де оле как-то тохпулан. Хастага себекинде. Антон же иннеге детальлер бар булалар, неме көрдөрөк бүтүн хәпти. Бу холобра или урар. Бу или урар подлокотнига. Манна буланы эргер бүтетерде. Холобра мен билген инне бир кресло кенен көрдөрөк бүтүн хәп холобра хайдаган. Сеп ол. Ой. Манна холобр бу ихин бартын көтөрөм барам. Көтөрөбүн, көтөрөм барам манны хаттан алырдабын. Олунан өтүктөн каянлык калатын бахам барам уже. Манны колордабын. Полностью манны кулбан лордама манны степлердебин. Степлерден барам манны аламын туттырабын. Мебель степлеринен. Оны аламын кресло бар илебин. Холобра бу креслога мен материал албытым. Кенене холобра бу велюрде. Кене хана провенте биллебетсеп, атак бу маннык биллелер. Бу холбара маннык жөне халыр ди. Таннары боллаганы холбара кене маннык болан халын сеп, аны маннык били көне түтнен болохта. Учотту ханада баратын. Бусталаны орба бартны учотту буна ха. Холбара бу боллагана бу чарас бу корзам болар.
мантыкам была уже бәлері талбыттара, кене тонкай. Примерно 4-5 сыл. Постоянно туғанақтарын 4-5 сыл бара қолыр. Аха, жарас. Постоянно улартыра жоны білелер. Жүхіндердің де улартықтарын әп қолыр. Мадавай дегінақтарын әп или багылянсывай дейд. Отон холобра бу нар тутулар керехеле уллади бутта онукка туг басыр бунук жиннах кожа басырду ханнык материалын кайын тебетер билурардукту уже мен клиент бете онуккатын билер. В среднем нар мен он турачылар. Ага, постоянно менниге. Онна хим бир онук улараттаралар де. Сеп, да оннатон бу исходниги көрөбүт хада. Ага. Исходник манныккалар. Манныкудук состояние лах буллади бутта. Офисное кресло стандартное, хлобра. Кинеха була бу подлокотнига бар тергербит. Ага, курбут, он мен катан калбыт. Мана бартын көтөрөбүн. Онна көтөрөм барам мен улардан кебебин. Мантан истен агалар. Мен көтөрөм барам мен. Улардан берем бөлек алатын устабын. Бардын мен өтүктүбүн. Онны уже бахабын. Ага, бахам барам мен. Тигебин. Онны холбан оңарабын. Онтон бу эйха булана да офистен даганы, же даганы тухтара үксүн тух келачини мен хамай часта. Самый актуальный диван. Диван. Диван келер. Диван, угловой диваннар, аяк книжка, также были же креслота инкелеч. Ага, же келет немен ороб. Вот. Оны диваны манна каятактырына эндолук Мана турар болар буллага жибытта. Онна буллагана мени була въездной, мана минчи. Просто баран көтөрен баран, мана тиген баран. Размердерин бартын ылан, эрдеттен токтанган. Главное лекалата дел. Сеп. Мана помещение, төрдүс этажте олген. Оннук удобный бидан. Транспортировкада ин сохолор, турген дагана. Удобно. Антон сыната химбер арас болар буллади, антон ортотунан тохтан тотулуктак болары. Холбара бу ырхан, ырхан кресло, тигите ырхан аха. Ну, манныктар в среднем где-то 1 берин. Он берангар деп кулдук болар. Холбара с материалом маннык тигебин. Пердяшката. Антон книжка булана материалын ката примерно 35 тысяча. Угловой эми игер хлор декоративный шофта гыйын болар. Декоративный шофтен булана холбара бу маннык. Бу маннык. Көстүбет. Бу тахана. Маннык. Сеп. Бу маннык болахана да аридаган эми ырхан. Угловойдар среднем биле чөй диваннар 200 тыгынчалактар ди. Ну в среднем түрдөн 5 тыгынча с материалом. Холоброндук болот. Материалны кирер. Материалны кирер. Түрдөн 5 тыгынча кирер. Ага, онто книжка диван кен 35 тыгынча. Олата же барыстугунан же кафсеттакка деккади. Холбара бу масс маркеттен лара кенерге барыстак ту бедер менни перетяжкалылара барыстак динду. Антон основном перетяжка аталлары. Он хаңаны бакалары перетяжка он турачылар. Антон эйеха холбара бу мебели көтөр үлелерин төһө барыстагы. Ортакым ханалан көрдүк кына мен среднем холбар 200 заказ ордук бuna средняя зарплата таксар. Вот. Олхинити игак сабаккан үсин хакасылан ди холбарада. Сеп. Олататтон кыжык барыстак жакка хөбөбүт. Вот да, чөй. Антон клиент эттүгөр холбара олоп простой еген болбат холбарада. Клиент эттүгөр де. Антон пока меха тохта замечание хок клиент эттен биде замечание пока лалик. Эрдеттен уже бартын сили хурунан, кепсетен, материалын бартын талан, шуды кепсетак кана маннык. Бәләр бартын бахаран берел, этеллер хатуга баралларын. Оны ровнан уже оңаровын дие куттук. Материал тылытыгар инбәрнең жагында, жагында, то есть. Бу мантан көдөрөбүн. Оны также бәләр мехин жачылар. Холбара үксүтүгөр бәләр алалар да. Ага, үксүтүгөр 50 на 50. Рохтар бәләр бараллар. Рохтар маннык холбар көдөлөр сразу мантан талаллар. Он раз таллам. Даже улхан аңардары маннык көрөндүрлалар. Ага, олинче. Уже деттен маннык уже согласованный, оннан уже маннык кенлерге номер дах, ол номердерин эме хаян көрөлөр. Сурунан барамын хайып. Кенлер уже бәләре уже бахардан кебек болдыр. Үксүн молочный, онна кара самый актуальный. Итеңнер. Молочный примерно. Бу манныктар, Естественный хаустар да. редко яркайдыр. Маннык зеленый да, редко.
Онтон жа клиенттары булу ди холбар эн бен маннык рекламна маркетинговый тора маннык тохтар хамсынларыны оңрондо эбетер кадары тербес ражыты диби кылы биха сахаларганнык барди ондук болорду. Миха буланы эрде сос контракт ребер питер реклама обязательно ден ол мен сос контракт реклама ден киллер битеп оннук агаяк биреме примерно 2 йыны курдук реклама берехчүтүм. Радиога берехчүтүм. Онна тербес радиода барды. Үлелән барангын бу хылтан отты детинде бутта. Жа бу ниша тухунан тох хамай маннык жаһаналар келлилери. Тохте. Амбастан креслолардан халыр үшүгей. Онулангын холбара хас бидде материалын бартылангын көрөгүн, үйрөтөгүн, номердигин, оны комулары ме дивантагар түрген деп. Миха буллагына бәмеме элбак хойбылакпын сеп, оны миха графика чүгей. Холбара маннык жартары миха графика наха чүгей. Мен холбара ига 3-2 заказ оңордокпуна, мен холбара средняя зарплата курдук миха таккар. Миха тиер качарыбынан таккар. Теңне хатыбын. Холбар манна закаха маятагана атынан холбар ол таңас деген до либо ол кылбынан жартанан до теңнен беребин холбар хатчыбын. Чисто графика шугай. Тастабларым бутан уже бем били. Желахпен оттахпын олихин михаблиген чисто хоббим онна бу үлем манна миха шугай позитивный энергетика берер ден техпин багарабына. Чисто бем төнөлөрөкпин багарабына анан либин. Анан олихин ончу. Бетевит. Хоббилар жонго. Ди, онтон бу хагылыргалата устуга хоктен хайыгын кихин ылсын хеп. Ылсын хеп. Холбара, например, мините закама аявска бер мастер-класстер ген хинжамын эме обмен опытым оңорабуун ген. Олихин анну үшүгай нахачу. Онтон олата биле ыйыллакпына бу мебель перетяжката холбара маннык төһө биремене холбара күнгө маннык ылары хасыдаттан тоғыстан алтағалы болбатаға болу де, оны әнді қада графиккін маннык оңыстан өлелігіне. Михабылларына сарсыр да біле жартында өнеген. Хәп, олеген бәбір график бұны удобнеген оңысты өдім. Олары уантан бес аңарға дері. Как раз таки. Онна біле заказ олғық саллақ боллағына ұғықпын хәп, ол кейхағыз шасқа индері деп күттік. Но в основном меха уантан бес аңарға дері. Олеген графиками уже под себя им болын чөй бай. Бәбір әргін график оңысты өдім үшігі. Онта өребіл барды? Пока рыбілі хоқ. Жігінен рыбілі ақпын по график оны маннык основной закастыр бін білі тәңнен берәрі нормальнан рыбілі хоқ күрді гүлі жабын. Онтан қолыра кехи манна изян ыйга в среднем үз закасылауын дейтін. Әлбаға лыққын хөпәтәді? Әлбаға лықпын әме хөп. Хатчыға қолыбыр надер болақпын аннык әлбаға лықпын сәп. Қолыбыра маннык үстен әлбақ болағына успейдава болақпына партнердарды ақпын. Әме аннык жырқтындарына келерге ген бере бейінен. Онан әме өчігай. Холбара мен эти по перетяжке кресел автомобилей онна партнердар дахпын. Холбара чисто келер гыдаланы хебин. Холбара миха келлахтарына мен онна тарабын. Келлер мен миха мен гыдаллар. Онна гыдахабыт. Бәбе атуына өйе ғот болда жолата. Также таңас тигерге ме жөйге кыргыттар дахпын. Бәлері ме тилела қолары мен оннық же обмен. Мен заказ бұтын үлістебіт. Бу әйгеға кыртык ырхан өттігер бағылырды. Ырхан өттігер де. Ырхан өттігер. Холобор, тоқ бар болын. Заказ аяқ болын хеп. Болын хеп. Болын хеп. Олата стабильный ден кихина хаманнык эппет. Стабильный ден эппет, холобор оннук. Оннук болар, мен среднем холобора. Нар үз заказ пын терен бере хатыбын. Үз заказ пын әбелер ол суммабын холобора. Қаян беребін. Тәңнен беребін. Онна ти финансовый иден үйраған онна тоғын көмілхар боллаға жебітті. Таққар. Жа оннаттан бұл бері бітті мүгер. Бұл опсынан бәйін аты бұл анын бары болу, некеге, бағанан. Заказ әлбәтағына бағар мебел оңырар болу әметі полностью. Фактически қолыбыра мен диваннар еген оңыравын де. Қолыбыра салоннар кенері еген оңыравын. Келден дизайнларынан деп күрдік. Из бараны ең бартын білдіған де. Ихин бартын білебін. Аны қолыбыра бәйім білі ипы на ұсығын боламын, ұлатамын. Үләттер еген ұлан қайеметі, үләтеметі. Қолыбыра фактически мен білген самызайынтайбын. Самызайынтай ден сағытақ кейде. Ондан уже команда боллақпына закахым әлбәтағына мебел оңырар болуқпын сөп. Билин көжік сағыда қолелегенде. Сағыда қолелер манна ұрақан дейхан егінду, оны кәрің арқа?
пока нормально. Заказ албятагана хлобра лөһеттереламын лөһетемет. Сагалыр жоңго хлобра сос контракт кыттын ден хебелемете. Сос контракт нахашой программа хлобр көмө сагалачы жоңго нахачугай. Сүбелербин хасабылыбын туда кистебекке бартын бахаран ин берербин хасабылыбын. Сеп, онон чагай баккагат хагалан гингит. Мактал болун эйга Евросиня бүгүн де бу нахачы бен жылын тухунан кепсетин карачырга мен олус интерехиней болу бу эми бир интерехиней ураты кайыска демин этемете. Она кыржык таны бу кайыскага кихеме куттамакка хагалатагына эми нахачыга бир жылы болан такын хепебит. Хайха мактал болун. Онотон билен турасы тихилере багарабыт. Спасибо. Неманан биһиги бүйүңи бери биттимиттенер, биһини гытары бирге болун, көрсө хадире.